Amahoro y'Imana kuri wowe ubana natwe muri gahunda zitandukanye zacu z'amakuru nyuze ku zicaro zacu zombi arizo MTV show ndetse na Gasabo News 24. Nguhaye ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Gusa nimba uri mushya hano ndagusaba banza ukore subscribe kugira ngo ujye mu bambere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku bundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bishengere bigere kure hashoboka, kanda like ndetse wandusigira igitekerezo cyawe hasi muri section ya commenting. Nyemerera twerekeze n'ubusanzwe ku makuru avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, MONUSCO, yitwa Bintu Keita, yagaragaje ko yizeye ko kugera ku mahoro bishoboka nyuma yo guhura n'abarimo abayobozi b'ihuriro rya AFC M23 y'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru ndakubwira ko i Washington intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'intumwa z'u Rwanda zitegerejwe i Washington kuri iki cyumweru mu biganiro ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo. Biravuga ko zamaze kuhagera kandi zatangiye akazi. Batangiye ibiganiro byabo imbona nkubone bwa mbere kuva abanyamerika binjira muri iki kibazo. Intego yabo no kugera ku masezerano agomba gushyikirizwa abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu. Zinzo nkuru giye kwibandaho mu kiganiro cyacu, bana natwe guhera kuri umunota kujya ku munota wa nyuma. Ntucikwe n'aya makuru. Nguhaye ikaze nyuma yo kubara mu makuru yitwa Etienne Besa. Nguhaye ikaze. Umuyobozi w'umuryango w'abibumbye MONUSCO bari mu butumwa bw'amahoro muri Kongo, MONUSCO, yitwa Bintu Keita, ngo yizeye kubona amahoro nyuma yo guhura n'abayobozi ba AFC M23. Uyu muyobozi w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bintu Keita, yagaragaje ko yizeye ko kugira ku mahoro bishoboka nyuma yo guhura n'abarimo abayobozi b'ihuriro rya AFC M23 y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bintu yageze mu mujyi wa Goma ugenzurwa na AFC M23 ku itariki 12 Kamena muri mwaka turimo, kugira ngo amenye uburyo umutekano uhagaze mu bice bigenzurwa n'iri huriro rya AFC M23. Yaraje gukusanya amakuru azageza ku kanama karoni gashinzwe umutekano kazaterana ku itariki 27 Kamena muri mwaka turimo. Uretse kuganira n'abayobozi ba AFC M23, Bintu Keita yanaganiriye n'umuyobozi w'ingabo z'umuryango wa Afrika Amajyepfo ziri muri Kongo, Sami DRC, General Major Mwabisi da Kupu, ndetse n'abasirikare bari mu butumwa bwa Loni. Ubwo yarangizaga uruzinduko rw'iminsi 3, Bintu Keita yagize ati gwakajugujugu yagwaga ku kigo cya MONUSCO byakuruye amarangamutima menshi. Mu biganiro nagiranye nabo twahuye numvishe hari ikizere, nizeye ko ibiganiro by'amahoro bikomeje bizatanga umusaruro ufatika. N'ubwa mbere Bintu Keita yaragiriye uruzinduko mu mujyi wa Goma kuva wafatwa na AFC M23 muri Mutarama muri mwaka 2025. Ubusanzwe iri huriro ryanengaga ko abogamira kuri leta Kinshasa nashaka kumva ibitekerezo cyangwa se ibyifuzo by'uruhande rwa AFC M23. Tugiye ku makuru avuga kuri Kongo. Biravuga ko intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'intumwa z'u Rwanda zitegerejwe i Washington kuri iki cyumweru mu biganiro ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo. Biravuga ko zamaze kuhagera kandi zatangiye akazi. Batangiye ibiganiro byabo imbona nkubone bwa mbere kuva Amerika yinjira muri iki kibazo. Intego ni ukugera ku masezerano agomba gushyikirizwa abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Nta tariki yashyizweho yo gushyiraho umukono ku masezerano, nubwo abanyamerika bizeye ko azasinywa mbere Nyakanga, nk'uko iyi nkuru dukesha radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Iyi nkuru ikomeza ibivuga. Iyi nkuru ivuga ko ubu nta kuganira binyuze ku bahuza b'abanyamerika cyangwa se mu butumwa bwa WhatsApp mu minsi 2 cyangwa 3 ishize, aho impuguke z'abanyekongo n'abanyarwanda ngo ziri kuganira imbona nkubone hagati yazo i Washington. Ikiri ku meza ni umushinga w'amasezerano, ni umushinga wa kabiri wateguwe n'abafatanyabikorwa b'abanyamerika bakurikije ibitekerezo bya mbere byaturutse ku mpande zombi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagize icyo avuga kuri iki cyumweru kuri ibiganiro biriko akabagize cyatangaza abinyujije ku rukuta rwe rwa X. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagize ati kwikubitiro Leta Zunze za Amerika zatekerezaga kugera ku masezerano hagati muri Kamena, ariko iyo yari intego ya mbere yakagombye guhuzwa rero n'ukuri kwimishyikirano. Biteganijwe ko abayobozi ba diplomasi y'u Rwanda na Kongo bazongera guhura i Washington igihe amasezerano y'ibanza
azaba amaze kumvikanwaho hagati y'impuguke mbere y'inama izahuza aba perezida ba Kongo n'u Rwanda imbere ya perezida wa Amerika Donald Trump. Nta ngengabihe ihamye yo gukurikiza muri iki gihe, ariko abanyamerika bashaka ko bigenda vuba cyane, aho bizera ko bazabigeraho muri Nyakanga nk'uko amakuru ava muri Amerika agera kuri radio mpuzamahanga y'Abafaransa akomeza abivuga. Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yongeye kwibutsa ku mbuga nkoranyambaga ko amasezerano azagerwaho, ariko gusa aya masezerano y'amahoro afitiye inyungu impande zombi agezweho, kandi ko hagati aho imishyikirano igikomeje. Uyu ni umusozo wacu w'aya makuru. Reka ngushime cyane wabana natwe muri gahunda zacu z'amakuru. Amakuru nkana kagaruka kuri AMTV show na Gasabo News 24. Shalom.